Abantu bangi mujja mu maka ag'abantu mayagaanamu ebinoni bye beeta enkazaluya. Mujja mu maka ag'abantu mayagaanamu ebinoni bye beeta nkazaluya nga n'ebindi byazimba maka omwo wabula nga tebabigoba babireka byaba wakaawo era nga byeyagalirawo. Aye iwe oberedde omugaso gw'ekinoni kino nkazaluya mu maka ago? Oidi lwaki abantu baleka ebinoni bino ebya enkazaluya mu maka byabaawo? So n'ensonga lwaki tuli wano kwa YY Media era n'emboozi gye tukuleeteire olwaleero okutegeera lwaki abantu bakuuma ebinoni bino ebya nkazaluya. Birungi ki ebiri mu binoni bino enkazaluya era lwaki abagaiga bendaine ebinoni bino waka? Mube ku YY Media. Nze Yolisigira Yazid. Abakali kusubscribinga tubasaba mujye maiso n'okusubscribinga. Awali ekigambo subscribe mukala emyufu oba okona onabanga otweyunzeeko. YY Media. YY Media, your best YouTube channel. YY Media. Amaka mangi mwaganibwamu ebinoni bye beeta enkazaluya. Enkazaluya biba binoni bitonotono biti nga bisingako obunene akasense. Enkazaluya biba binoni bitonotono biti nga bisingaku akasense era nga ebiseera ebisinga byalira mu maka, bizayira mu maka era nga n'okusula bisula mu maka g'abantu. Enkazaluya dino abakulu batukobeire nti binoni bya mikisa era nga ebinoni bino amaka agalimu ebinoni bino enkazaluya ekisookera yala tigawamu mmere yakulya era ekindi mubamwa bireeta emikisa nti abantu babani sente nga era n'ekindi batukoba nti abaana naddala ab'obuwala n'ab'obulenzi bafuna obufumbo, abalenzi bafuna abakazi baleeta waka, n'abaana ab'obuwala abaviire amaka gano agalimu enkazaluya mbu boona emikisa ejja okujja ne bafumbirwa giba mingi ino. So n'ebimu ku birungi ebiri mu nkazaluya era kyova badikuuma waka. Ebinoni bino enkazaluya nga wembakobye nti ebiseera ebisinga diwangalira mu luya mu maka ag'omuntu era binoni bya isanu we biri byeyagala byazaana of course nga bizaanira awo mu itaka we biryanga ku mmere yebitoola mu buwuuka obuba mu itaka. Ebinoni bino era tukobeirwa nti bizimba ku mabbali ag'okunumba, bijja kunumba kumbalimbali byataaku obusu, ebindi bibona okumpi n'obu ventilators okuli ventilators bida byabo omwo nga bisula omwo era nga n'ebinoni ebindi ebitasoboire kusula kunumba kufuna wakusula bisula ku miti egiwa okumpi n'enumba neyo enkazaluya. Bagituuma enkazaluya kuba eneewangayira mu luya mu maka g'abantu. Unlike other birds ng'otoliko binoni ebindi ebisula mu nsiko, tubona ku binoni ebisula mu nsiko nga amawemba. Dodino enkazaluya diba mu maka era nga tubakobere nti birina omukisa. Abakulu ba elders tubabuuza batukobera nti enkazaluya badenda kuba direeta emikisa waka nti emmere eba waka. Amaka gabamu enkazaluya emmere tewaamu. N'ekintu ekindi nti da mikisa direeta sente waka mu numba. N'ekindi nti diyambaku direeta emikisa nti abaana abawala tebadibira waka
bafune obufumbo, then n'abalenzi boona bafune abakyala. N'omugasa ino ogw'enkazaalo ya according to elders. So n'ensonga obona amaka agasinga enkazaalo yadde baamu ebinoni bino bibaamu aye ng'abantu babigoba, of course babyenda. Nedo iwe owoimwe eriyo okwenkazaalo ya oidi lwaki mugikuuma owoimwe muli ku YY Media mujye omaiso n'okubona emboozi dhaife abakali kusubscribinga musubscribinge ona koundi twida kubalitako ku ebinoni ebindi. Of course twida kubalitako ku ebintu ebyendawulo naddala ebigema kumbeera dhaife yetuwangalira ebyobuwangwa n'ennono, politics, okusanuka, entertainment nga wembaleetera abembi n'abakini. So imwe mubega ku YY Media abakali kusubscribinga musubscribinge. Nze yolisigala ziti leero mbaleetere ku kinoni ekyo kyebeeta enkazaluya obatidi oba owemwe mukyeta mutya. You can share with us in the comment section how do you call these birds in your area. For us in the Busoga we call them nkazaluya. I don't know how they are called in English, but I just know that they are called nkazaluya in Lusoga.